Ene wase ene so memo akwa aba BM Adom TV Badwam Health Tips midi de afia amankwa tamaklo me Dr. Rachel Kusi Akosa owo Frederick Opticals na edi nkomo na wotwi so yentie ni ye na we ba consultation na ebeji uska nanso wama no ho kwan a wo cheche ye niema ahodo a yetena abefu mfidi ahodo no achi echere pa enya ewo ye ni hu ni ye ni nko a be wie na agya wotip eye no kre nti yentie ni ye ne ye ba behwe ehun sunsunso complications a ewo so me da endpoint homeopathic clinic ase the number is 0244867068 we are nko ade a stroke hypertension diabetes nko endpoint ho no moye no organize ye na ase so family just oni akasa bebre na ne pese ehwe nsunsunso a ewo so ebi aye kan obi mfi onfi wanfi a daache no etisey you me da say ye kan we ya ade a wota koso eye a etime de ba okay the medical kasa one me akasa mani a me de ehu eni aduma me ye obi obetima bad no na ye very red severe injection the conjunctivitis and na ye red pa ni nyina ne say ani no a react to light ne dryness ni ade no severe one esa na waduma kwa untimi nye adone number 1 obi also kwa because of itching nintino beja no allergies just say enche na wo posa nani no otimi posa the scar kwa ba nani so ade asa computer be fo ne ma na ote ho no mo ne ho ban no eros na de ba me no obi so etimi ya ja no severe headache a ebeda ho otna machine wana nitina hyase what na 30 minutes wana na hyase etenum anum nyina ye niema wose ya adwe ko ho mahu enkra bebre so a yade ne beba no omo blink ombo moni saa adentia ani no abre etibu so wote wa bebo ne be 10 times wota ahwe nkra na most of the time de saa we ba kwan ide ne TV no ma omo ti ho saa enu ti ni nyina ye niema tam empendodo a ode tena ho no etimi na effect wani no so na the severe stage na ni ne kra timi ene wo kasa chese etimi fi nsuo etimi ya suolim etimi ya wani fi nsuo a ebetimi aye no o se wo ho na wani fi nsuo a bebu sa wo se bia wa ye saa ne mani bia na what na saa be fo ne mehu ana because the severe one no etimi fi nsuo wow yes obi anya fi nsuo wani fi ko me bai me kai se na mwa na me baba ko kan se why usu ana and o se there be not knowing say so wa hwe phone so saa na ni show be wa na meje form say ye wani a brain ti na esu no ji eye no ho doc you see ayana yenta ni hu idea say yendim se bia we na ye no se na de beba nke beda ye ho so itini ade na wotwe mu kire mu se saa abefo ni eman e ha nkofo ani na wontina ho anu mpanyi fie so no se bia o pension pay 100 behwe wani eti ye bo hu de na mbo chena be wie no ye ka ne se den na wo se wo ye e bia first aid ben treatment ben prevention ben ne aka ne saa yeah number no so you my number is 0244982821 Dr. Rachel Kusi Akosa wochena kan ho wada wo ma 5 minutes wo hu se ye nche kura nso hwe bibie wochena nkwa hoden wo ha na wakan ye ho fa sedama endpoint homeopathic clinic ninti ene edi nkomo ahodo bia ya pomuden nti ya akono ho so wo pa pomuden pa nko ade a 0244867068 0244867068 ochena nkwa hoden wo ha ebesehia